turabasuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV show, twizere ko mumeze neza cyane. Abarimo Anita Pendo ndetse na Gerard Mbabazi bakaba basezeye RBA, bari bamazemo imyaka 10. Yaba Gerard Mbabazi yari amazemo imyaka 10 muri RBA, yaba Anita Pendo nawe yari amazemo imyaka 10 muri RBA. Reka duhera kuri Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi uri mu banyamakuru b'imyidagaduro bafite izina rikomeye mu Rwanda, yamaze gusezera mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, yari amazemo imyaka 10. Uyu munyamakuru Gerard Mbabazi yavuze ko yasezeye kuko agiye kwikorera, ndetse kugeza ubu nta gitekerezo cyo kujya mu kindi gitangazamakuru afite. Yabivuze agira ati, iyi ni imyaka yo kwikorera, ngiye gushyira imbaraga kuri chaîne yanjye ya YouTube n'ibindi nsanzwe nkora, ndetse hari n'ibindi ngiye kwinjiramo kandi mu minsi ya vuba abantu baraza kubimenya. Gerard Mbabazi wageze muri RBA mu mwaka wa 2014 ahamya ko imyaka 10 yamaze muri iki kigo cya RBA yamubereye ingirakamaro cyane, ko hari byinshi yagiye yiyungukiramo ndetse agira na byinshi ahigira. Gerard Mbabazi yatangiye umwuga w'itangazamakuru kuri Radio Huye muri 2008, aho yamaze amezi make muri uwo mwaka agahita atsindira kujya kuba umwe mu banyamakuru ba Radio Salusi ya Kaminuza y'u Rwanda yajyagamo umugabo igasiba undi kubera uburyo yari ikunzwe. Yavuye kuri iyi radio muri 2011 ahita yerekeza mu itangazamakuru ryandika kugeza mu mpera ya 2013, ubwo yerekezaga kuri Keti Radio, aho yahavuye yerekeza muri RBA muri 2014. akaba rero asezeye kuri RBA muri 2024. wumva ko ariho yamaze igihe kirekire kingana n'imyaka 10. Anita Pendo nawe yasezeye RBA, nawe amazemo imyaka 10. Anita Pendo nawe yavuze yuko ibyo agiye guhita akora azabitangaza. Ashimira RBA ko yahungukiye ubumenyi bwinshi, ndetse akaba ashimira n'abo bakoranye bose, akaba avuga yuko yahagiriye n'ibihe byiza. Anita Pendo akomeza nanone avuga yuko ariho hantu yakoreye imyaka myinshi, kandi ari umwe mu bakoze igihe kirekire kuri RBA. Anita Pendo muramuzi, ni umushyushya rugamba, MC DJ, ndetse akaba ayobora n'ibiganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro ndetse na showbiz nyarwanda. Ngibyo rero ibya Gerard Mbabazi wasezeye amaze imyaka 10 muri RBA, ndetse na Anita Pendo. Buriya wabona aricyo gihe kigeze yuko bitekerezo bakavuga ati, reka twikorere natwe turebe ko hari ahantu twakwigeza. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Isano TV show. Ciao ciao.